titiri fu wo Ghana promo ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe na ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye wo mu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture e konya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me and Century, Messiah actress, and then you know who do pee a cacao, and no make my dainty. My poor me ding yam me papa, Nasa burn my poor me ding with ya, and one named Jeffax Mixture. Bonjour, Jeffax Mixture, meets me to know what sentence so. Just say Jeffax, Mamma, your best in one cassa. Minia Bema. Ebema wusu wa yebe mama pa sentia meji Jeffax Mr. Tumpre kopeni se edro no hote ye de afa abafu nimdie kwanso eni fidie wonwosuom na ye ne friendship kroje ye nunti mayeresa de enu wane Jeffax Mixture na momitie enye ma pemfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyenya emfie dumienu FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu age atum se eye Jeffax Mixture pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. I should make onions, maybe tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Ah. Makuma swaji. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenijihu. Angel Drink. This advert is FDA approved. Banana. Memma wakwaba edi moba experiences in life jumedia weni gusi. But for Yankopon shroud, sedani da, unya bre, na ojebre, na oshayen. And a mensa kam yankasa minu ya bema, DaveMens, DaveMens. We're trying to short a friend DaveMens, or a gospel musician, or say entrepreneur, businesses di bibri kwa, and a yenini bedina brabumun komo. Na wa wofi a wo hweme no dofo obesua bibi Ephraim yenkore nkotie no nwome seconds na yensan embra va cho nwom no wankasa kotie ye no emu nsem no etew sen beti se wo se I used to beg ansa na wedidi o ansa na wa survive you ana enya sa na so te no ayesa abrabo we mu obia bre DaveMens wa bre bijidi se wa wo hwe wo so wa bre ansa na wa bedru baby a wadri yen semre o ma yenko no hoy yen ne nkotwetwe nkomo ebusafo ma munyina akwaba ejo bibi abako die me di se chiro konkro na we yabi anu sencho we ayi nuanu no kumchacha nya wo den se die chiro konkro munsam na din ho papa bi ano din ye ne hwenye yi oye ho hwenye yi ano din batari ye fiu hwane pama o ya na mpamo ye osa pama de ka ho no na di kan suai wow you mama introduce eye sweetheart pacho ho ye the counselor papa bi counselor wa botsre woni pa ho abotsre woni pa ho do nyame won hira what says amen oh amen
mpese me kan wa ha sei so obi ahun ayo kwa ho aye kwa ho yentumi kan se ni nyina wa Dave what's what are no wa na pa me me pa cho ai wow DaveMens hwan ya ne di kan me da wase me da hwefo nyina ase mini aba ho na bebe obi amechia ho okay DaveMens bununi abranti a me free Techima so bin so oh okay na 2003 ena me locate to Kumasi ene me mame na na kua free ya na 2003 na wo free him fa na wo locate to Kumasi from BA na oba Kumasi okay ene mame na na kua free ya na na utumfo se tutu ni ofase oh okay ena menene betena ye timitena ne nchen kakra sa atam ne ton enku cosmetics e wo Central Market okay ntina ye supply ntina me fa se ye ton na me sen ye pa upa e ka ho so obi beto a na maso ade akoja no na manya bibi kakra e de ato me ho from then na 2008 ena me a me se me bo me bra ena me tu free ho sa atam so na me ko Pentecost senior high secondary school me to aso e wo school mu won so na aka school fees nsensem no me ana na me ton hand cream a ye de this was in some me photographer any picture yi bana me twa wa we bana mbode age fan bo so na wo te baby we de meji misika sa eni ede sa kakra na me di wie school no okay ena me di me ko she adipam okay ti through that ni muna abrebe na wie school no me wie 2009 oh okay me wie JHS 2003 oh okay ena me tina fie 3 years answer na me be ko secondary school na just say na we senka me wie SS2 na ka senka we university yem fa ni say 2009 aha yeah wow but due to fees and something me tena fie kakra ti me struggle ya me wie secondary school no mo say at least me timi twro me timi express me ho me ma enye wo say me ya me ye bibi e ma me ho me mfa mani ntu obi so nti through that no me kusua adepam okay nti adepam no ma me hu ye na fe na me sa de ntare be kan me ko Togo ko fa ne ama ene sa business ne kakra nti business ne be ye me decoration school nti ni through eno no na me say me wo Kumasi no me locate to Kumasi through me amini about just blessing oh okay nti metena one ni ex husband the joy yeah okay locate bank crime me patwa the bank crime fankasa na wunyi yankasa weni teye fankasa me say me nyinu wa kurase okay ansa na menya 16 years ansa na me be Kumasi oh okay nti me fa say the rest of from 16 years to this time you know me fa say Accra ni Kumasi and I me live Kumasi to Accra okay Kumasi to Accra and I me live my life nti through that na ye wo no na nyame adom mo ne xylophone sign yo mo no na me so me ka say ne me timi ho na mabọ me bra ena me tu frɛ na me start okay nti wo pese o kire say na wo ne joy is blessing mo ena na enam that time no e be in fact say ono de ne enye no satam kwa na onya hete ye start Kumasi okay ena ye kakra udi wo machi na ne on ba kra okay ye ba kra na sanbe start abrabo no naja eni amafae okay through that no me so menya ba bi gina ya me so matoa mabrabo so kakra wow until from then no ena me dia pempem so anya me so ani me hwammo okay na nya me de ma bedru sa pempem enti usua adepam no e wo Kumasi na ade ba akra na so usua e wo akra ha usua wo Kumasi ena me to aso akra okay nti me wie ye no ena na me san start ye sa Togo business ne me kokofa ni ama ba ebe ye you know me to me business ba kon ye me ye we na me di we support nti through them kakra no ena me san de pan no adwuma e be kan bi pan no ne bi nie ti pan no kra de be kan ho asem pa yi e ba ne sei ena adwen be ne ba wo chirim se obeye pan no besua pan no adwuma ka ho pan no nan kasa no so we ho na kire internet so ana wo share da ko sua e because pan no na e de pan da no bre mi bi in fact cute cat palo ni mani nyina di bi o mu si Kanam say there be any abomodin na wo be di brave na ABN for yes so TV for you enjoy kakra ti ba ne say na me susu ho daye me so daye bia na me kuta bread bia me kala as me so daye na me kuta bread me wo mu de me pese me kan wa ha okay na
me could on kawa ha na be kan he experience nti esa wo ka me so daye na me kuta bread okay nti me fa say me could chire mu chire so for but wan sheda mame mu no ka ne say pan no Nyankopon che pan no ma Yesu che pan no ma suafo na omu nyina di me bia na nyame be fa me so amankrofo bi adidi nti through that no nti me so so da na menya passion say adwuma we adwuma e wose but through no me ko bia wo mpeso obekire me e won kra ha okwa wo say me nkire because ubi hu a obeji na adwuma na obetua sika nso on kire wo onye ma me fa ka kwa kra please bibia nipa obekire me ko say obeje me 10,000 ona of kumase asem na wo ka no kumase no bia mpeso obekire wo akra ha no bia mpeso obekire me na wo fa ka kumase back o ka no si akra ntina na okay ni anofum bro me sa ko back akra ha de wo bia nkire na pese usua brodoye esanda ye so na wo ye de oson ye no but ko ba bia wo kiteska na no bia sa won nkire wo okay nti me ko kumase eko hu lady bi e no ka se obeje me 10,000 nti me yese me ko dwene ho sikada de man na se sikada de 100 million keke na o kire wo no o kire me no nti no me dawa na me say me frɛ me bra Joseph Mensah and across friend me bebia obi anyame nhwa wate me de famo so mama na se ama me Joseph Mensah de se ne oye mi hu bidja Joseph Mensah ajiwa wuni mu no me bo na manese bra me se me sua modwuma ye bio o se hefa na wo na me sese me wotafo o se ene ye take wona beboa nti wo kwa ma me ni manager ni nkasa ena me koye na me duo no ne na akasa dada o se dabe na opeso start na me se yanka sikase mo se obra josi ye nchiro free within 1 week na masu bia yes o fin kra ha meka se nkra ha so kiteska but obi ase won kire okokumase eno so the same thing okwa adwuma we yankasa no aso no bi be kire wo no na wa bre because ono abra dwo no kra wa fa challenges bi mu but na me sure say because of eno no kra no onye but o free na kuma mu mo kire me miso na mani abra mpese mi yenti within 1 week na mahu bibia iti abrebe na o decide so obesua da eso ne ba ya decide so obesua last year October last year ya na me say ye musical concert bi okumase ntina wo say me could stay off for 4 months na me dey preparation na me take that opportunity me dey sua adwuma ne kan so just last year October ya no kwa akopek counselor and I'm like okay that time Joseph Mensah oba me show no so na uhun no and they said because of nyum to no I know like me can say time I say oba shows no so say oye bread ni ya pastries oh okay me hui and I'm cook masa na minim say ono ne bread na minim bread no ba na minim say e ono okay na je say show ni bie na ni mani say insa sa brodo we cry enti madam for ba kono o twe ma bia yisi na de na onko na me say ampa wo brado ma hu say ase ono ye me friend kwa na ye me din na yo din cause when say stars ye say wa mu edu ba bia akere ho kakra stars ye be pa no enti na me pa adwuma no say me ko bi say me sere o ma me sikaka ye me din yo din me nim sa de enti anytime bia me say me make sure say me ye bibi ma wankasa ho me ka mere bi so chum bia na mete me kokko all night bi to aso be 3 days bi ene bo me hwe wo ma hu hwi me fiura na omode me call hospital na ye hwe me wie no na akasika se me se mo fa me phone no ma me nti akwahia me bisa me wo se nti nke dru ha na nka mini kapre wo me ho a anka o mahu me ntwom anaso se sa no ne nam fie wo sa na sa oni ni ho hwe na anka ya se me nti de bia me make sure se me bo me ho modern na Nyankopon so boa me se ne ye be ya min ko sere nti mi frɛ brado na ye me den pa but me gada vim e frɛ no ono so je me so fe so e ma eda na me kuduru ho na me ne omo kan ne sada na me ro me ho na me ro me ntare go na akaka me nika na me start adwuma because na ma mi ni se adwuma no me pese me it abra frɛ Joseph Mensah so pese osua bread no obisa wo kyerɛ ni nipa ban a wo ye oni me okay say the true music no nti because ko bi anka onimu sa no
enka yaw ahoya kakra beba ne mu se me na me metrew na ebi ane se wakyerɛ wa ono ba di ne de ho adanse o program ya so na wo so wakyerɛ wa se wo so de TV so ti nyo bia no benya sa akoma papa no na owo ba bi oba behwɛ de wi adwuma no me kɔ wow David no hye me nkran adwuma no me nsua ne sa keke ko bie ne big wow ye ne se anasa sikani ne okra start ne kakra na o kyerɛ nyame nhyira no me nka ne bi nyame nhyira ne pa sa de no ye no waboa me pa ma me nso me determine se me no ntino metumi ade bia ni wo beka so be wasase so a na wo ye wa adwen ho kwa wontimi nye wonya bo wa adwen mo pose me so me ye type bia mabamumu na de bia ni wa me ye a me di ngugu so da se me ye bibi na estima adwen mo se me ka se fie we me wa betena mu a me pe kwa bia so betena sa efi sa na be sa adoma chede no wontino ade bia ni wa wo ka so pese wo ya untimi nyeda ni nyane se ube abambu obe free wa from ne de bi obedwen adwempa ade bi opeso ye bia nyame beboa ma watimi aye o music career no start ya breben time be na hu so obeba betonyum na o start ne enyum to ne de na me pepa na me wakura se de gimante se yesi band bia ba next town me kwa kugina wasa but me ba kumase no na ade no wo mi mu but na me hu kwan ya me fa so Enti last year was school mu na program sections also mo che sections we enti na mo free section no St Mary because me ko Roman school JHS St Benedict e watafu nhyai so enti na singing day nipa na obeto nyuma ma group no mo no Felicity wa ma school ena me gina wana me say edu yeso no enti omo wo so adoma no say nka yawe because ne obeto nyuma no ena me se meto mo se hwa na obi akwesere ena me dia America ekugina ni mo sa tam na ye ma me estasement na afi mo na mu mo gina so ya enti me ye am gina me page Jesus udini ye kese nkwa na da kru ye on fiapimo ndi mi wonyina enti me to nyum no wie no since then the headmistress for my school fees my school fees copy me say wow enti me be ye chaplain me na me lead na school be St Benedict Arisi e watafu nhyai so okay madam no your friend say madam echa wa free mumpo tafu matre tafu nhyai so uko ofus Muru market ni ofus kwa no ti matre ma 4 ne matre any different rock kanji ho no eho ni different but we do free crew from a obesina ko Muru market okay yeah eho na eho nti ma me nya vim ho ni sande me kwa so da me se meto nyom ena me kujina na Pentecost so wana okay no foforo aso nyum dada na omwendi na me se ne meka ne hye obeka ne hye masaje se ne be yenyinya okay nti ewe ni ye title no my 10 okay yeah okay as a true show you know me release ya na call lockdown that time na me ye ya me promo kakra nti me promote we na ne next year na me release ni highly favored me future sister Fia okay e wo so sister Fia be ye nua ba Fia jeje jeje aha what is sister Fia mo ye nyum me ne ye highly favored no mo bo no oh okay me ne ye sa track nti if you no man release until last year June na me release it by grace as a last year we decided so the be na ma bibiri we disua brodo ye we say release ye so say na ma bibiri ho lunch wo kuma say me kwa na me say me waste time na ma bidi wo kuma say we say me use di ye na ma bibiri nti no emo na me di kosua bibiri no e kan okay eti adana enyumtofo bibiri wo ho we dey kan Joyce ye enyum oni DSP ko officer pon no mu nyina mo kabo na Anita free ye mu nyina na we decided say sister Fia and ane be oren be sa anyum no
me share nyum no style na ono ne ginam on na wose me future no e no no nso no akwa nyame hihie nso ono so te nyum na say nyum we de meto like oye ne simple once man stress video twa so saa okay oje usika say one charge me but me na me sure appreciate okay any video ni nyina okay yeah any sweetheart na me shira pa okay and Joyce blessings so no so charge so na papa bi bo ame kakra o ma asore ntem wona no o ye nyum no ho adwuma and Joyce so no so that time no so je wo sen ono so anje wo hwe de bi na me ne nya ya tifie nti wunua ba okay and we in shama won pa SP Kofisa Konso no so wa nyu misika wow enam de wi am ko fa wasem pa ho brase abrabo mu nia ho brase a obi akra men ya de wi am city no da bia beebia ni wa me wura me firi ho a omo mfeme e wose me ja legacy bi wo se me wo beebia me firi ho e wose me ja din wo ho kwaku ha nko be David wa nkasa de winka wayo me kai me de Joyce be example David wa nka wa horo me kai ama me but anti me mo afeme nti sana me tie okay nti me ben wa aje obi a we bayifo mo papa dia on pe ma asem na because me bom paye pa nti se unkuta ho papa dia me ben wa obetan me okay abrabom challenges ben na oba free commerce ba kra wa fem onyomoto ubibia ebusuem enamfom challenges dey bebre okay me ba kra me fa niam mu kakra e bedru me bia na bibia me da kra edin because me free just mo side no me fa niam mu kakra wow o how mu me be start sata no muti sotu mu kwashiman kwashiman sotu kwan no so yeah nti me kai me sofu bia me nim no watakra de me wa no frame si Dave be sen ka obo me Sundays kakra akra wow na so meba nti Saturday me fa free akotakra de na me na akoya so no so ya so do che ijan so fita no pa to nwumre ye pon a 500 bije me ba na me beti bia to e na me boaboa no a me di ko han dan e na me start abrabo no kakra amanfo abam buo obitimi bu abam ni nyina mu no sanse na minim se nyankopon na okan abam nti ma mpa ba me fa ni nyina mu obedu ade ye me ya abrabo mu se we introduce obi akire obi a oboa me a ofa akire ko se me a no ko hye sa de ne de me remfi da hwan ya unnimu no ba se me nimu na e bia na obi susu nimu no unnimu no okay everyone is saying introduction ya nipa we na eboa me yo okay papa na wo kasa oboa wo na we nipa foforo okay me kra nipa we mu a oboa we mi hu so tama na wo nkwan oboa obra kwa na wo koso chen see on kan ye but ebi wi a chire na me ni nipa no nipa eye mi hu se connection bi koso enti me frɛ na on pese se we no so problem bi ba na me ne ntem tie enti no on pese oni mbe ye free ma we na hu se oni me ye free afina o ma me achitu mi si ewi ase obi ofere se ode obeto ni status bi okeka ho nsem mo asem ni na waka kire me no obi ofere pa se obe introduce ana se wakeka ho nsem bi ko ni se o introduce o post to a na fe de wasa etu say ni pan kwase mesuru ntina fe de ayi bi ahase ekokoko so ewo na ma mani ba me ho so because ade ebo me from side no me ginipa di me ni udi agora me bie me munyina chese me kam nsem a me nwene ho ye hu kra nya okra na obeka se we ni papa eno a sade na ha me nti nanse ade bi si me be ware me release flyers no yi obi ama ebi ni me ko me namfofo mo ben me a wese nka mu hunu obi na mu ya na se me di date aba sa no te nam si yes aboa me pass adu ye matima ye me de be come nkwa na nyina wow oba na ye adwuma ben yes wow ba mo obi ama ne masua ade afri sa de na me ye no because ene eku mi sunsun pa se me bie mi muma nipa this say ma su ni papa me no ya ade a secret wow
One say ye can say your secret is your power. Your secret is your power. Until we nipa na wo ho say me dey mini secret bia. O boss mini secret bia me te say nipa be no ti wi ase o be ka say obi ani. And na che say wunye serious, wunye nipa nso. Wunye serious obo na no ate. Into ono ni nsem bia oka. Into sa na oso no kosan a. Wo wasem ka chen sen mo bia ant no twen ho ana obi foforo do oka. Into nipa de o secret na ebo ho ban. E na mo mu yedu. So bi no na mo a say uhu na yas da into na Nayas ono be sign no bie ni ama so kire ne pe afa no be say oh in say we kwan say onyo bia afa ono ba be pre into no ni papa mu a me de bia me kasa asem say wunya nipa bi woni obi na ho obi bua okra na ye kwasra sa nipa ko na enfo bi ndi ye nkinko ye fa nipa ndi ye nkinko eno kwa ye nka ne ye bi yakra ne last me friend na me say nipa sumasi nansen sa nkoma me ni di na record me wakobu achiri nipa no oyu wo to akonwa mansu amba mitiri nkura da mansusu chese amba mitiri mo se obetima yesa ade no nipa na uji ni diye no wonim se sa nipa we de wantumi nya wo bone da nipa bia somehow ana se nipa bia bibi hawa uhia obia oni be mama a wo be hye unkura atobo a wo hye unkura nyina a wo nya hwe o say na wo kun nkete okoba no kra personality na ade to no kra ho ye na hye yes onye ma wo hu enyame da hwe yeso nyame ene boye ho ban enama bia sita mafamu ni nema bia mahu abrabo mu no na eneme de radias wo no say radia ma me mutumi ama sisi ma hye saade no so sisi mahu ni ewia sisi tie ho se ne nipa nyina so tie aha ntimi sisi mi bibi mpusumi o wow bibi chese bibi mahu bibia bi wa asase so nti sisi bibi antimi mpusumi bi o Dave my nyina han enjoy hom right counselor embrace sia beautiful enjoy aboafo nkrato embrace ya atadwe eneya sidenne bedofo sebanu ufie nkonya papa dia mitrema furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wo etitrufu wo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho eduma papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa bi Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee keka and na me juma dinti, ma po me den hu hia me papa, na se bad ma po me den hu dia, and one Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture nti, me ti me jina pa bo atenten so. Just say Jifax mama your best one kasa. Me ya be ma. Ebama wusu wa ye be mama pa senti a meji Jifax Mr. Tumpre kopene se eduro no hote ye de afa abefu nimdie kwanso eni fidie wonwosuom na ye ne frinchem kroje ye nunti ma ye resade enu wane Jifax Mixture na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jifax Mixture pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite.
kakra okoso nya wo kese se unya bre a wo de mame wate enase kese ensan koma aboafo a wona so ya sen nyina angel beverages Papago furniture Jeffers mixture Cute Cat Ladies Inn Kwejo shoes ai eni me brodo ya egu he ya say brodo ne kwa ni din kra the same po pamcho brodo no munim ni din panura brodo no ede o ma yento aso na brodo we die before say be interview they will make sure say entena se emfa won sa enhye wo demini fam say adwuma ni ho bebia wo bia akogye bi matom mi anka sakura mi beji bi atom ento aso Dave sister bre enyezo my bro oba na abeware no wo ye den na share no share program ase okay a sorry program ase okay yeah. So no approach you and I will approach him. Oh, beginning no na nye ya approach say Lavis. Okay. Yeah, the way administration is call you no. Okay. And na meji won na mvase edidi nkomo na exchange contact. Okay. Nti che say wo tu nwum ni wie ye na che say anointing sane wie na no sika hwe de nyame nkonkom say DaveMens ye me de. Wow, you are a very lucky man because oba wo ye nurse die utim say and na madam fu bi enimu no. Okay. Madam fu ni nkomodie mu no. Okay. Madam fu ni di mi ho adanse so tres oh nipa ni asumasi. Okay. Oye very good. Nti madam fu na e ma connection no. It is our madam fu na wo ma connection no e ye tight no. Sa madam fu kro no. Ujini di sisi ya. Oh, me jini di. Ne say hunti na agini di because one yati asete unyi ni pe ewiase de dia say oni nipa ti asase so de okay oni nipa na be sign but ani da ho ene ye number 1 okay anti say oni mu ne wo nipa akuma mu but mi makuma mu ne ma adwene mu de me gini di mi ni adwene mo ne ma no okay yeah but mi nim de wo nipa tiri okay we are music industry no achievements ben and I said dear pa impact ben and wonya ewo. Oh, music industry no abie kwan bebre amame. Okay. Ya meka se nye se bi metina flight mu afri akra akokuma se kra music ya ene bie saa kwa no amame. Ene amame opportunity nkiti bia amama nyankofo bi anim adoma edru ne edi na me call mu nchen a. Wow. On me boa me. Wow. Ya me show. Na me pese bi sa se time na wo te Joy's blessing. Ene ne kunu ho. I was so too free kwa enema be yed Dave adena yan kwaje krato bra yan kwaje krato bia en krato dey say ade yedi aba because na o ma yeti say na wuti Joy's blessing ni kunu ho oni ni kunu Dave joy ho pacha meaning baby na omote kwahye mai ho no e koso otu mu ho da ho na omote wo so too free ho no enema be yedi wo dida nkofo nchen you've been through a lot and son in nyame aye wo say person bi say omo na omo pam anansa wa na akoye anantokwa bi ne akasakasa bi ena esiye ananso se ebia uye nieme bi kire oba no ena be ma nani anye ho ena mo de pam wa anase ye be se hu nyina oh me mum de se me tina obi nchama na pam me de na me ka se de wi amesite okay se bi me ne ote me hohoro ka ma ho me mo obi me no aduane kambeka me de o ma be ko school okay untwa meka we umpe nti me ne o ma ntena bone da nti eba ne sen na wote ba bi kama oda ba bi kama o live okay no matter what o boa o so boa eba ne sen na wotimi tu free one ma wani o ma obere kra say bia to bo ase na fa pedan ni bi e me se wa nti honi ye ene manti ase enya me kwa na manti ase sign no na ya ma na apartment akọ no okay na we say me ma space e den ebem emuna na me de twen me ho kakra uni obite na ne man koyi anase nyese nkoyi kura o but afi na contract akasi anase opportunity kasi bi biye no ese ko ne uko because me obiti mi nchen na se bi asesi na ya se ne man koyi ni ade na me hu se nipa no sum ye abrochire kura na aba me that's how I am and me hu se ukita makoma ne bi there is no way me kwaja nipa no never oh on say ne koye ni say nyese bi a omo pamo me na se bi tama na me ka say enema mu be ye din ma me no ene ye later na me ni omote but me san ko back to Kumasi koye ade e baaye
na for some reason we ntimi firi wo kakra okay echo struggle later ena me back ebe fa me niama only Joy's blessing any ni kunu Dave Joy montem etese yentemu ye pa ti betimi afre Dave Joy sisi a me ni problem only Dave Joy me ni problem montem to say me dia me ni problem but ono de ohunu so ono wo problem me metrim only Dave Joy Joy's blessing the ex manager the ex husband montem etese me ni yentemu ye pa only Joy's blessing montem to say yentemu ye bibia kama bibia didana koyem DaveMens o ma dodo se me nyanwo yi unyanwo yi afi na me be ware na wawo na mawo okay ede na oba bi di ye wa e ma otwe ho free ma nyina ho e ma wani da ho me pese me kan asem Dave on say answer na obeba no ye read wo question stories ni ade eji wo informations answer na waba oh oba bi ye wo bibi wani da ho e wo ma ho ede na oba bi di ye wa e ma wani da ho a e ma otwe ho free e ma nyina ho e san ma nyina oh me de e say koye wadwuma pe ede e na ma ne ba sa mo fa se metima aka se ma brabo mu ma a me ni o ma san me ni o ma ware e ni patrepe okay yeah ena train wo se pe aha counselor train na me ni ma stadium a ma so anya na train na ne do aware yeah entino ba ko na ene nka kudu aware mi wiase ade a me chiri ene ntro okay wo twa me ntro ba ko mienu okay afi me mfa o serious bi asase me obeka bia no anti saa nyama nketenkete ne putu me off okay so but e ba sa no wona ne tenase kasai obo no koko oh wa mo no koko de hu ya ne se wajai no koko ne dia akoso a on se nipa bi wa onye na adwe so bejai bibia nka me hu ne se bia nka wo kwa ware no kra nka wo de pretend na jai ka wo kumu bia but nyam ontimi nyai okay owura mu kra still a esa nya trust ewu mu okay impentro that's maybe some questions e ma mi ensa na mi omutena yin de he ena wa fe ne pa o mu nyina o mu ni metina yie obi ana otena yie ya mi mi obi agonia ye ketenkete ya drunk ketenkete okay yeah bibi wa obi wa wa fi o mu nyina yie ma se bia me fe o mu oh mi ni obi any problem but me fi o mo say yeah o pa mo bi so ba me ne wo be ware na ma fe ona obi a me fe no ona me fe no but o mo maka ndie bibie no abetim dia fe obi a e wo e ba no love affection dia bibie okay but e den aba ko bi wo ho no ma be pe na asem pa o mu nya na me pe o ma asem okay e no mo so pe ma asem oh e no ni sinto okay a wo so no ko ye hu adwuma ba me mfa mu ani kumfo anti me pe na asem okay but me pen as so interest me mfo so ne ade a me mpem akotena you gospel industry no ohu mo say anase ohu mo say because ukoye interview bi abrajo is blessing ni kuno asembae no okay interviews bebre ko cancel bebre say odo eni otan no anu odin ohu ni say sa interview ai me ka say is alleged so intina me ye show no baswa before so be ba no e ko read who stories na ego no entimi pacho e ba ne say e di ne man ba sa asa obi aye wade na odi sa odi ya wakọ akọ kasa ansem no oh enye se yaw na media e ya de wo ho ne sai huntia se gospel industry akwe group okay who belong to this group wa ena ye pe wa asem okay aha nti no nkabom nim eya nhwehwe ni mu ye sere kwa enia yi but adwen papa ne akoma pa no enim obi akoye se eye me pese me take lead me pese me san menua we hu me na nka me ureni competition ya high nti so obi wa adwen pama ni nua se ni nua me san ne wo gospel industry mu de obi obeka sa odwin sa bi aboa oh okay eniwo ewo as a challenges na no gospel industry say ye gospel say ye secular we mu say musician bi be ka say me bomb paya ma menua bi ama na be sama na wa be ebi
And I say industry no be your friend is saying kuma make us say your movie production and I say you need na obi e fight for ne ho. Oh okay. Obi e fight because obi ti make us say me could do music artist we chite ne be ya obeboa me think say boa ho no ko mo ane ho wie ono onye na age say utwam anaso oja na ono ne career na to no abeso odi mu bia obetima use ne platforms so bi dia boa kakra ba so obi be ka say bibia matu nyuma duru no se me pese me bom paye ma menua we no no ni obe ka say bia boa odo pa no age baako what were industry name for 10 to 11 years on your my day wa ho brasie ene wa ho fedie number 1 but onye famous enkofo nimu adentia me say mire no enkofo nim nwom no che wankasa onipadua ya bu me kwa asori bi na me pija me nwom na afi na enkofo bi mo say eye promotion kind of promotion na me on say adwuma we no akoye team onkwa wontimi nye ni nyina nti we so onye team a o mebua for brand no abanti afi na ma share sa me build sa team na but team na wo hwehwe no nso ebi na wunya ye Dave Joy kwabra Dave Joy no omwa no the music career mo so or producer but still na omakoye abusunya ma we die nanka they have every right say oni omajai agudi kura na still eso mutimi support eso mutimi boa because Joy's blessing kwa betimi edeni brand aboa ama bibia e kama tibisa wasa ena mi bisa me na say bisa Saturday. Yes, me read it. Me bibia ni ho. Incident. Me de bibia. Na wo fa nipa ne say wunua. Yeah. Na wonti me mwa. Wuti ni fiode ne mako school e mo be ye. Bibia ni bibia. Before say me ko Germany, won say na me ye adwuma o TV station bi. And enkola mienu miensa bi. Na mo ben mi pa. Na ye me fe, na ye ma hoho a. Se me maje no manager no wo kanta TV na aboa wom because me hu ni say ye omani suade hu and me ye oma awomaduma e wo ho radin shra yes oma awomaduma wo ho enye ntro na me Mr. Crunchy hwe me obabia oni say no kre e na me ka no enti ade enti na wo fa Joy's blessing ni Dave Joy say abusua oni om na tenaye we bibia the support wo enti nanka this is the time and at that time no is the time and kesen ko mo sumu so wo say ni suade hu no ko mo sutimi boa e ba ne say na me ka say Dave Joy minini ni problem so minini Dave Joy benya problem na ye during a separation na ase makodi Joy safa ene be obeka se bia makodi ha na ma medio no na chi that any problem bia menkasi be no onimanya problem so onimbenya problem na e be at that side but apart from any problem me need Joyce any problem me tu ye nyina me tu free omoho no ekotena kwashibo the same area me sori anopa ebe hohoro ne car ansa na me san come back to efie me ni omote otuko eho no nyina me koho ekotena no Dave Joy nka edi saying oti Joy's blessing nka edi saying oh me tie Dave Joy nka acho enti na chese bibi ho bibia ni ho oh yeah sure bibia ni ho first na from King David e ba try obi enim say from King David na ni e from King David ye hu ya na say so brand ho enti e from DaveMens yeah enti sa DaveMens na o se san odi King David ediba DaveMens uriya ye ni Dave Joy ho ana so say o fa bia wow the tema na FM King David no aha so ko YouTube so ko search me na obo King David a edoso okay obi search wo bre but oko Google na baby na obo DaveMens is ame nko na me pompe aba oh into the that's the reason say na be obi search wa so wo buy industry no ma edin hunya pa edin a e be unique a obi search wa ombre okay that's the reason why anti am this is san onim say first me FM na ya me penny form mo kuma odubi ni say FM na ya so director Jackson Kebentum and I say I na one shop Nayas
na industry ni na na ya e becha I mean na na ya be chance no be ehu so no de sa na ya yes okay ma ono kwa de no the one crack ho ti nipa bebre FM na ya so e Jackson K bentum nti na David akwa da bi ono kwa ka se men sesa me di nim free King David no na me pidi info because artist bi was system no ma no de King David nti so amount for air china sa credit ni nyina be ko ono ne side nti ne men sesa me din no okay na me amechance me keka me din David ni mensa ne DaveMens ko ye na mens biggest achievements ewo make say o music industry na say o music career no ye dey say achievement ben na wa achieve ewo na me di kan ka say ama me opportunities be brave okay apart from opportunities no e dey be ama wo ban so a wo be ware no aye okay na dey be ama wo hu income okay it's so we na also a fashion designer right ugu so pam and I say okay but end ye nim ko interview on shedanka me first na me nya ensha brodo no na eno na me de okay promote yeah me promote but you see me manager duane ye ho pa nti ama mani aba we no ho mo ena me promote okay enche kra me the restaurant be kan enche why any your friend is make us a musician and gospel musician we industry ni ma open asempa wo do no pa me pe obiasem okay but me papa speak office na ho brase enti me do no papa echi obia odo DSP office say your friend DSP so friend say me din dey say me ni be do e do so how dey friend DSP papa baby obi as odo no echi enjoy his blessing any dey joy cry me nka say me do ne chon okay me do bia but na ho brase enti me we police ni no kwa baby ne rank no okay any ni pay a woje e dey enti na wo do DSP office echi apart from na ho brase a wo ka e dey na ma wo do no ye kwan of fa so e dey support e be to bi ye twa video no na ade asa okay me kwa na me suro say me frɛ no okay me frɛ na me say papa ye twa kro ma o mo say time say anajo say o meba anajo watu ni car ye di ka twa video no 2000 last year 204 more 2024 okay ye di ka twa video no bi okay na anye yi oh no sign be try you can say ne hard na you say I say mo so editors dey mo so asamba mu nya botiro bra sa de we pa bra ma bre ye nyina bi ato ye ka ma bonyina ye nyina bi ato ye nda na me say start from ko twa me series pole bi mi hu ya ne say akwa na ka chem say ni nyina format every e ka fa ma dream eti ye nyina ya kom bi da okay papa DSP officer pon we will be a DaveMens o say oda wase yankopon won shop says but you need ma brem na general pair wakasa bebre na se mo kai no so no me fa popo na wo mu a o say obi ye ni bibi nti ama nani ada ho ewiase so de ahweye ehu hia nipa a onsua de mfiri ni a wakomu da no na chese sa nipa ko no onye ready so baby papa bia so we learn from my experiences in life me gidi so say ne wakomu nti no nyama bi a ofom ye no onsan so mfom sa biem he has learned on say ano ogini pedi onjini pedi din sa nti ono nam a ode adwen no ono nam ombie ne source so nkyerɛw nti ne aye tufo ede ama onde obi aso atene say mempem bebre no obi o wa niti momre some people are born like that yadoma chede ono so yede ma no ne ewo kra no de be ma obi o wa ne omnim se na Nayas de sa anote odi kra no betam de ama surgical oh sis oh bro sa no de ko nenso hu ne say ewiase wenye nipa bia na wotim pa na nipa so tinya brofre bepe mu abenti no eche woda ho so papa ye bi wo ho a edo bekwa kodu bonsam jebi na de wahwe ase beba nti before so bebuo bi no hono se wankasa ho nsuo so adwaye ansa ho nsuo adwaye wo se mikodware obi mi mo bi nsuo emboa so in order to help somebody be sure say wankasa no you are able and have self sufficiency so betimi ho ansa say nsuo fa
wo ntimi wo so me kwa akoyi obi woni madwa wo so kwa akobi nsuo be fa wo na nipa ko no obi aye no enti ade a ikyese ehu se enye moa bia ewom se tresem se ye moa na nso ma weni enda ho enye moa bia and don't let people know your source once they be make say KFC and say brand and kesi wo betimi atena afia ye chicken ne se ntumi nye se KFC da because sa ingredients be wom no on kan chew that is the trade secret what you say inti no say yes obi buawa say they be make say obi buaw na wo catch wadanfo no wadanfo kwakochie nipa kron no na wadanfo kwa to me for phone so yi sa nipa kron ne number no frefo no so abe na danfo yenya sa okay yenya sa o obuafo no wanhwe ye no waba abayi wunanse akonwa na onu mbom no obo to akonwa na onu mbom abaye sa abuafo no so ye na mafo ayaba na mafo ayaba we ekomaye esanse na Nayas akohia na boafo ehumobro wo mimu ntine nipa na magina di hey counselor hey nana you good hey DaveMens you good hey counselor oye mi say na me anwuntofo ekura se mako baby ene emejai jaya mwa mako baby akoto nyuma ho ye na oh sofo we good o de o ono so be wura ho no afi de sofo no mfere obi once o kokra na hwa wo wo kwaka 1000 na sofo de ma ono kwaka 500 nti ono ne de na afu nti de bi ono ne ebe frɛ no na wo ne emfre obi nti eche se wo ma weni da ho sa abo na ho te se anene nti baby a wonya aduane di fi no ye nkyere ni pasa protect your source and your secret is your power nti we wo ho na wo say nsembo wo bekeka wo ha ho wo your ba wo ye be man nsembo wo ekura enye nsembia na eka nyame nhyira pa counselor pacho efutuo aware mu efutuo kakra bi ben na ade be man wadaroma oba ne be man na seconds pe aware no kwan wa na aware so no senia woti abonti hu aware no wusi mu enye saa nete nti wo kwei hye ho den wo senia okohu aware mu bia no waye wadwen se wo ware nti wo be ware senia ma ebekun if it's abuse they be am kasa aware if it's abuse if you say nipa kun betimi akun we mental health wo badam de and che so wudwane but no bia ni mu dia and on survival so say for better for worse in richer in poorer and yes oba ni yari nti no and de meja no de bi say no no be ya ma no sa so na che so ye ma ho na so aware so ni sa nipa na na ware nti e ma middle president tambe baba ma ware na wo ma me wo na afofo wo busua na wo sofo de bi ene wo yire ene yesu enkambom enya ware aware ne kwanwa aware internet say wedding cake no baby ede baby anwuno nti debi o ha mani beje mani ji a mani njimbom areho no baso a mure mbom yame o sha pa mpacho show camera nim na o final words na afi ni yere ne so shenin kura na 24 seconds mama na o telephone number Dave Mensah yere mpacho yere din dey say the patience DaveMens ana Mrs. Patience Mrs. Mensah soon to be see at the farm out into Mrs. Mensah soon to be Mamenes where they about tinkwa when ya be mo no atumi nu aduane ye niama ni na wo kweso ni mu mema so de niama miensa omo pe aduane esan so panadwe aduane esan so pe buo into wo kwa sa aduane we ni na afama no nebu no ne kokro no ono so bedo akwa hun se ne ebesi mu ntembia no efa nkotena social media so light in some nka wa se nyina na de bekwa busuam o ma me o ma me no so fo na de bi colleagues ehun hia enene nka ne ekobia no wo so awonsem wo so awaware nsem on paso ene ye beto ama so wotena ase na wanso obi anim nti se mu ye den a bra counseling ye be counsel wa woti yen so na wo so wanu ati free mal diary account wo dia ne to wotiri bia be pie wanum ne be bia obeka na wo dia so de mo betumi adi adanse a mo bi kwa ba wo chen kwa abebobo obosia because mo anu enda mesrew so what counts one sembe brain and or the bokwan editor your secret is your power and yes we na ene ye kan dwen wano media ne counselor perfect me on social media follow me my number is 0243 28 37 84 0243 28 37 84 we are sorry we here counselor mo program frame wa warrior age ja empenatwe no so hu ne ekwa we dey frame ye bebo on counselor Dave paper cho so bready obi pesa wo kire na obetimi a kire nipa no free paper cho ana ojiska sa wo ya news kan tense sa ojiska me kire obi e won kran ma wa ye bi ai ye be kan back door eno dia onya
Wasua nyansa. Okay. Me pacho. Wadaro my bread ni pese pan ura pacho wakasaje baako ekita ha afa baako kita ha. Pacho fanidi ni che camera no me pacho obi pese otubia fanamba bia anase bi obi ye program bi no per bread and a pan dia 7 be na ho for breakfast bia all types pese bonu o pese me bonu nkura style bi o pese me modu wa onipadua no kra meye dia amount edini ye pan ura me was so tum last stop okay star oil na chi hwa onya do so tum last stop no ka se wo pe pan ura ubia be kiro unya adwuma ye wo pese otubi koton a mfa so nko a me bread de wi a me si tunu no unya bi wo sa ba bia boys na pese mudi gina traffic no fe 0245 23 1850 0245 23 1850 na me ka we say dini DaveMens DAVEMENS ebom ko all social media me music videos no nyina eguo latest one me dia ba me promote by grace edru me say radio moment ra wan hwe me ni maka me fata o si me babira wa mana doya so me so one moment ra wan kasa me fata o si me babira wamana doya so me so eno kwenya me wa nsira wati wamana doya no aso so me pacho o se panura me pacho se number na oboye no wadaroma utie ye die pacho number last one na 0245 23 1850 0245 23 1850 ana 0203 461323 okay offer no so na me onsha se me ton safre wa bible do shi be dia ma nya me yere papa bi onyanya message pacho me yere ena me incoming mother-in-law ma abna free ma ya me shira opa so ma me sa kwenya se me so me ye mister ya me shira opa sister honam ya me shira bebe bia ya me nyoba Nayas ya me shira on so kedas yakubu nsha mo se me to safre mu amobai e se ana brand me makwan ye di dwumadie no ye di SC ai panura de brand kese pa o si so tuum last stop dru ho no ma bi so bi akola keto akra se panura panu na ede ya da se panu we nyina wo de abre yen se yendi ede me tie nyina nya ya na ka mebu kakra because ewura me hwinim kofo aye ready aye krado we chire no edoso pa ye be chiche nkakra nyame won show me dia eye original Nayas ba kope nyame won show se da ne da unyabre na ojebre na ohweme opese oboye chire do ma ye number no eni ku screen ness eso no nyankopon show mo akra mo dasane ye besa issue